Abusia mentime ho ase akoso ewo awarefuo bi entema enam so ama awarejaye aba na awarejaye ne bae no be ma ne se ejapade omoyeye no enya ade a oba no ebenya mu chefa na owo reason ti a o ma ne ekasa enti kame ho ne yenko ngotie nkyeremu a be ma no edetube no the construction e ba ho akiri obi twabe no di hu na mi hu no so no woni maame bi te e na o ka kire maame ne se maame no awo ne mawi no wo peba enti wo be ware me ne ma wo ama ena menti oni maame ni nya akasa bebre e ma ne ko police station kura wo tafo mulu market so se menti aware no ko ngare enti adwuma wo ne papa ne ye no e che se mu nsem bebre ene ne tenai maame ne te no oni papa ne awo nti na wo wa no mpacho ane enti wa no ne wo mase me ne wo abaya ba ko me ka akiri no wanya 11 years okay nti woni maame ne ntam ye basal ne kyerese nka wo moje asase ne na maame ne so nti wonya aye no wo moje afiri ne nsem e na obe ka kyerem ne se nam wo ba ne nti asase no wo mode ma wiye nti san kwa ani mpo obi ka ho ne san akọ ne hunu de ebefa nti wakoye no mu gi sika ni bi e ka ho no mu di asase no e ma ye nye tena so ni yi ni koko igusu ayeye na me bra ba ko wa firi mu ono nso we efiri ye fie mi ni nyina ye ba ko ana wono se we ye adwuma kumase enti wono so na asase e da hokwa e se wono na asase no kura de e ben ye enti se ye beje ni aye de a obi busa ni ansa mi nti onfa nsan ye ho e se ka se ye ntimi nya o de san ye ho na me ka kire be ma no se obekwa akohwe ampa okohwe no oje na chese abeka we no ho amana ye mienu na me ne no egusu saa ne me ma otu okoto nursery okoje no jamase biso ho a okobo aman no mo de ka no mo de akofa na ana se abobo ya ni timu de mnimu timba todwa de me ya de pa mnimu atutuo nso so mnimu adwuma ye okay me ni papa na ye adwuma no enu achi kura no bra bi san be hu me se o kokko bi ho na se mi kunu betimi ahwe so a na me se ye wo hene na e da school mi ye chiri ho a ye so adufu asase so na me se wo ba me ka kire no o si o enti wo ba na me ka kire no o se wo de nani be kwa akohwe ena no so odi achiri anwumre bo be se 4 o frefo ma ba na bra ne ba ye no de ne koye ko kire no ko si se de kokko na si aye no ontimi nye ena me se kokko we ne de ma odi aje na kokko ma fema ko be deda ye kokko eso ntije na ye me benya mfa so afiri so ye be san so kra nya bi de adua kokko na anyini e ka ye ne opupu ni ti anso oje ti sabe na afu na kwese na hwe so ne ka ho abeya miensa no obra ne de no me bra ne de no e na be ma ne de no na obi so asama mu bi aka ho na chese eno de eye hwe so ya ma na badada na mum enya bi duai se na anyimi nti ye okay igusu ayeye no me ne papa yenso ohu me no me fie na me ne tie ene start ne de me ka se na nya na me boa we good pa ama me so me boa no good sasai no ye good sasai chese bbm woye akonhoma bom bo boso ye pese hu good ai akonhoma bom oye ade me ba yare a me akra me yare a bibia no wo boa me kama me da akra me da akra so pai so wo se bibia mu ana ho ne dru wa ana mu pese e be bi sei bibia mu dia na se no ka ho no obo adwuma ai sao pacho ai enti menene tena yeso menene wo abaya baako okay ena na me kura so me tone ma okumase enti anum wo ye ne se ekumase no ma me enkobi enti me ntonsa ofie enti ono ane nsa na no ono ano enu bi obu kota roba ma me a me oje ni sika kota roba no twia ne ka na ma je foforo no ma se atwia saa enti duru se ne nsa no kwa awie na chese musika kakra da ho ena mde ma ono akopensa se ni utwa be enti no customers ono akopensa no de breme echire na me call my anka kofa anam be kan ho se chese idwa na yidwa enti won start kokoro no ka kire me se adansifo se de kokoro adwuma si adin ni ntino me mu akonhoma ofi ono so mfa ne de ni nyewuram ne ba wa mambi e de wose ye hoyo fi se mi peniyi enti me ne no kakra bo akonhoma de boa ne saa afi de edurumre bi se kokoro ne ba woni me ntokwa
medwe wana mente ase bibi kakra bi kwanko bisa papa ya na aye ntokwa de be yansa obetu afiri mi fie ho na okopɛ dan ha ni tu firi mi fie ho ni ko kwa pa wa bo mi fie ho nyina obetu tu de kɔ de na de ntokwa ne ba ntokwa kura che se durumre bi a ubisa na asɛm kakra bi kura na aye ntokwa so asɛm ben sa bia na ye sika na wo kwaje afiri wo ara de bedurumre bi no nsa akɔnhoma bo ho ise wo ye adwuma na sika bi ama na akɔnhoma bo no wo da gusu na edwa no kɔfom nti ha mi bisa no ho ba bisa na ne buofu one mbe ham so saa na odi tu free fie nti ya akɔnhoma bo ne ho ntɔkwa na odi free fie di free fie ho se me ha adwen ontumi ne mentena me fie ho bi edurumre bi kura no wose wadi sika bi ahye ba bi sika na yere wo frensu obodua ai se wono de ne ba na o hye mechi ni so wontimi nkɔfa na me mampanimfo no ne betimi afa kyerese mu nsam de dɔɔso timi kɔ frɛ na kwala ba ko one na ne twa be frɛ ne ka akiri one ba ya odi wo mkrom kasa no ebe kan ya woda ne dua ne dabre ne na nsanse na de kyen wo hu sika ba bia wode hyɛ kuyi e kyerese o kyerese ese kadua no kebekum wono aba bekum wono ankasa asamu sika ayira no nka me mampanimfo no e na afa me so obefa me na mikuta enkola enum ne de ne ka ho nsia me ankasa na ma wo nsia dada na ba ko fi tinaken te se de na be ka ho nsia madam papa ikwan a ode me nam so no enye easy kura ka kire me se ono o kaso agyae me a ye be kaso wo nso me nti atete obetete na enye easy na saben se no wo so watuko nti atete no kwan be so no wo so tete o se ebi wo ho a me no aduane kura de koma na wasan me de aduane no abreme otu akọ no wanka nche se wo jawa wade wanka nche me se wo ja ntina me ne netie ekoduru me se wa amanim ma me papa mu ba mu e ma ye kan se oba de wo hye ni dwa kora no amona konhoma edwa no etimi hye nti bona konhoma ya ka awie ade ache wo ko first ka abreme a 30 cedi ada 30 cedi ne na so ni ne mienu nko ana da bi nkura ho me ma no sa etika akonhoma na nka open be say mi anka zakura me yi 1 million ka 20 cedi no 1 million na otimi de no aduane be eze wiase no ade ai enti na 1 million wo de di aduane be na etimi so me aduane pa efufu ono so pa akole ha o de aduane ani akole eni ese mi ni adaje kura me ya ono ahye ja ho ono aye wow yeso ye kama se ni kuro mu aduane nti woni mu ye o yeso ye kama okay nti papa ya tra se kawi onkobo akonhoma 30 cedi mso mu mankasa na de aduane so ma se ba sa ntokwa nti aduane anu wode ba no ujaye okay na kasa ne nya mu ne nam se me so me ye adwuma metumi se wiskanti no me se wa de nkrofo bi ba se wo meye ne dama no me twa blogugu pa do so yi nti wo ba ye no aduane no mu e se me mu bidi me hwe wo mu sa nti wo mu kra no na wo mu hu di wo mu nya me nti wo mu bisa am se blogu ne gu ho no wo de ye den nam se me di besi dan ne ma ho bo anson no se se nka ma ho bo aso de a enka se de mesi ahwe wo mu enka wo besi dan na mama me bo baby a wabɔ nkomo ya bai bre di kan ba sa nkomo no de se wabɔ dada de na asi de asi nyina ne se koko na wose wo fa ni nyina achi no wo ma me no me ba na me na wo no wo san fa na ka ho eche so wo bo mi abra mi so na bata wo ho na wo ba no ba na be ma wo ba na baba de se nko titale wo ba ho e de no wo san ate na afa madam asembi no akan baabi a me gina kora papa ne mpese aka kora ne be ba me nchen kora ne be ba me nchen age so wia no wo ba me nchen ade wa ye ne dai me madam me nya ne hwe ugidi bi gidi papa me wa dance fo me twatro da fi se me twatro nyankopon be twa meka na said wo from na producer ne ukunu ekasa no wasi dan ama oboa edan no sima woni nyina wani nso madam edan no we kami hia se mo betu bofo no de nani abehwe ade mankasa ne di oyeye ne se enam se na ma ho boa so ye nti no ono ne koto iron rods no to cement eno mo de start dan no e ma me oje ni sika 9 million no de dan na dampon sai ne wo dampon mi ni valanda e wa anim edan si wo de si ayo mo so nsuo na abo ne saa ma poto bibire emu kurafu e mi am papa fie na mtinti kwa ye si dan o papa sas e pa chwan ntwa tro da sister ade ode bo amene se ene ofa aduani firi efumba
na manoa am dia ma omomu ye adwuma no eno de uta okodo yi na mlika ense de na ni nyina ye moa ni nyina ye moa na ade a woto ye se bia cement ene ayon roso de oji ni sika ekwan be no fa so ji sika no wose we de ye na adwuma like oto de breo o de ba no say no kan no na ye den no sa ji ni sika ba ai ni a oye ne se o mu ka se nka ma ye ready umbe ya ma me no oni fie nti oba ye na bo na mane se asama papafo na kan no se eni mi wesika da ho nti me ko fana me de akoto aba o koto wanka so obeje ba o de ba ye no ka chem se oto ni nyina ma ni si 9 million si de ma ye na wo so de 9 million ni bo mu de ma no etwa tro da okuno aba ahoma no so enti mamene eye kofi edino de etwa so ni mo chingo aha chinyo ayo yo bro kofi mo kwa baba insura 104.5 thank you thank you hey madam uche papa mi ti o me ma wa kwa aba na bi so wo to say wadama na me adom me trauna se me no kasa na se mantia se ni amano hauna wo mu de ne atu moto su de me ko baabi a me je aduro no wa hu okay anya radio want to be obisa me awadama meyi wano medin di ohima bene wa na awia abena nkroma asa ba ye nche biem na sem nyina ne se ajapade a esese nkebedi ni ho no o mpese wo beje mu di ama no de to so biem eba wo ne wunya ya abofra ba ya no wa sha ba ya kete se ma wo ma abofra ne ma ne nche ne ba no wo hu no e de na asie wo se ne ba no wo hu no wase ma abofra ne ma ne nche ma me nyasa na ha sie no odna bro yo etini o se japade esesa woni ne che no e che no ho ba se o mpese obeje mu no de ne che fa ma no madam hello papa ba cho mi ti o wadarma madam me say ma me no money post yi ha no wonye collect sana mi hu no won sheda nya collect kura okay wonya collect mame wonya collect madam sanity ene de no collect aja mi ti o isa no say won ka se me mpeni sha akoda no ma no wo no se akoda no wo hini aja wo se say de wate ase ma akura ne ba ne nchen na e wona japade no wasem no ka se wa se enti we awon kan wata dani na ntutu hu se ni peye ni papa bi a wa ba ho a wo ji na asem adie wa aba ye juma na si e de na pa ba ye ti na no asem wada ba ye normal se wa ba ho a wo ji na asem aka aja ko fi ma asem na bi sa na me pese wo yi ma no madam ba wona watna ne wo ba o ka wo emfa memma wiase nyina te se wonye normal wo se ajapade enti no wato wa ye wa ha eno na me pese ka wo kire mu kakra edika me dase madam ye no wahu se uya ajapade a eye wo ne wo yere ne wo madia boni bi so na wo jaw ya dia bia won ka ho se maame no pray ajapade ni beberebe kura na se wo be ma no wa de boni wo no ho a ye bo so mi ho yi ampa ye kura wo ho a wo ye den kura no ho be chere no eja ko fi mi pa cho o si na me no wo banki eje pese mi jina ba bi na me eja ko fi wadamo o si ekwan ma mi fa so ja wo na eya wo ya nti na o ma na japade no bi ajapade no di amaya ma no no wahu won fa no eye na wo ma okunu no a e ma na wo hunu no a what would jam won to aso eja ko fi ma na wo hunu no a ejani ya obi a be ma ti na wure mu aya juma ta amma juma ba ye nyina be di so eja ko fi wadaro be ma wo pro ti we jana won to aso
enti mana so nte da no me ba ho me ka kire o sa me ne no ni ma nya botere na tie me kakra wadawo ma pa me pesa me bisa asem we ante me nka e wo ba bia ma yentie di okanwe asho mo sa ba ku bra de oye secondary school ni se won twaso ena ono a ti won twaso bi ti se yetna nkoda papa de no je nkoda no wanti ni antena fe adi jamae ti se we jai awale ni bibia te aja kofi sa wanti de me so me ka de me ka nyina we sa na me tietie mu gukwa me se wo se obai kwan ofa so oja wo no eye wo ye nti na o ma ne bibia na wo se kwan a oba no fa so a waja wa wade no eye wo ya enu nti woni ni ajapade bia che se ajapade mi nya ajapade no se me no che ye didi so na mi bu a wafa Tami so me na medical ya dia agam padano madam tie asema me ne wo ka no me chese hello asema na me bisa ne se wo se adwaman a wakwabo ana se mema wo fefa wo mo no ene kwan a wagya wo nti woni ni hwe eche na me madata die koko kaka mi nja mu ma no na mi ndi dai Koko no wonsam te say ene ne nkasa kire ne muma ne ti ase madam Kofi Shinyo koko no muma na ya ye che ya de da ahoju fikire ho na e be di plot no ye twitwa ye no wo ma me de hene sai na ade ma me Shinyo hello me ma moto na gina Ani ma moto di nyina producer wada ma moto ni gina ne na kasa esa ne eti awia bo ye tie mu sa ye ka de ye ka bi ani wa wote wose wonu ni bibi a che na wo kobo adwama na odija okunu wa ma ne broken heart madam obwa ebe na wuja madam me say afia so no wati koko ni nyina awie no akofa 3 million ma me bi wo ho no wadi sini so wadi ma me friend anti ye fobi wo fra awurade nyankopon dabi wa nyina masem no wose wo kobo adwaman obwa meba konfitinyo me pa wada ma fe de emu da ho majina why ase me da se ye na me pesa ye ti ase kakra ne se wo so obayi obo adwaman ti na wo ma ne bibia no ana na madam na susu ampara wa se wo ni be matena ebobra ama ye uma bi wu ye nso ti goje nkoshi le ra ga se ya ingo ga se ko ya simita me le obobra uma mi wu ye utie madam uma mi wu ye manya no ho ade o asam de o ka no aka no kware manya no ho ade na nsa abusie di mi tum preko pre abusia jim tum prako pe ama o ma me nka o mo gina sie nu na wotwe e bi o ma me tu fridge so o tu fridge mu bosome e di o ma me ma ye kama ni fika mi bi a hye eyie nu mu abusia wie ye o mo se ma ya aboka bi ta no se o ma me wu ye aboka tan onu ankasa o ye o ma me a o ndi na ba ta so aboka tan ma mi nan ka sa mi ko bra ko fi wada ma se ya sa chiko akira e be man ko mo ya tintin ene diem de na nka mi bisa ne se da bia wo ka sa wagya wo ya wo bo adwaman ne ho na me pese nka akira wo bai ma ne ti ase na fe de o ya to aso o say Baby, I work I say, obey Yakobo Gaman and I'm soon to Waja, ya meant 2% money bibiano. And one man can be pass our bow. Now, Uchre humanity, what else will boy. Madam, Papa, meet you. Woman, sir, or bar, will no steer. I won't know what I'm out now. I just so I jowl. I say, or Kofa or Kobo Gaman or Jawa, say. Me badina so na me be sa obey ye won ka hwede na tese de wa pa na no kure ano de wo boa won se wo kan no wagya ho akofa asem foforo won kan no kure no a ewo mu no me bo adwaman ne ti a me bo adwaman no o ka me asem
the area to me so no crowd what the area to me so the area of the man no me ti we say no so me bi say papa na dia kwa na bra boy me wunni was say wa fa ma chi dia no pese okumi no wo say japade no fa me ba de me kan ho ko anu nti kwa bebre no ade fa so me ba no so ade ne ko secondary school dabi de wa kan ehu wo so ade to me so bra de ba ya me say me ti we say no so me dako na no fa he mame dako me che ya o say that friend o hima onu anu jaman madam tie sa yare na wa papa ina yare no wabua sa yare na wa me na wa papa jaman na se menya yare a ka de bi sa papa die fa yare ntiri wate o da jaman na mana ko papa yare wanyo na de to me woni wan na yare na wo ayampa na se jaman wabua no se wo yare wasi yare ni yampa na so jaman wa de to me so wo me to atwene Sam no mami o mami dam pam no we mami do dey me to ka cham say enyo mami no mo tia ko ye no operation no mayenti enyo mami na da mo kira o ye no operation ko me ka say e gaman anu wa bo gaman no kofi misai ko to papa ni wani mu say ya wo ye no mempe Nenjai, oya tadi nenjai. Kofi pacho tie me. Ejama na wo se papa mi na se. On bisa. Wo de ye me. Wo de o pa bo ya ni no me sa me wale. Se ye ni o no ma no me pe a menya. Na wo ye de na wo hu se o de ya to. Kofi nya botre o kasa ya no watie ye so ya kakra wada ma. Na o hwe me yare no ne ka kire me se papa na wo ne tie. Me papa zo kura be so me da ye se me nkope de ye me na ho anu aduro se minya yare sa papa na me ne tie minya ye no ejina se wa ja ye no kura no e ba ye mu na adi ja wa de minya ye me papa be so me papa me tie ai me nyamanu me kai e bo so me kase e ho se me nyamanu da me twatro so nto no so yade no se na yade be me se me ti wo se ya nsu otene me se oba wa ye bra hello madam me bisa na wo se wa fa ma chi dia enti di wasam yare na ka kire me say japade no be ma bininti ene wo ye me sa wo kume fa me bande na ko papa we meba mama ko fi so wo pa madam o adwaman no wakasa wane hwan ne bo adwaman no ebi a wane kofi wane kwame wadaroma oh eno ye ya ma chen se na me ne ni ja ye no a papa o ma ta ka so papa no frɛ no ka te me wale dio me nan ka pepe o ka tan so eni na wo twe e no fa abetena fi ho o de be ma na wo ti ya na wa nya enwe wunya da kofi me ba ya nya na bako wanya wade na enwe da ne ba ya na na kofa be ma na da oboa na ti so kan nyina oboa no oboa me ni ho waboa de wo mu ni yare na krai be ma no krai a wo se me ware no enya be ma o ye mi kunu wo ya da wo ye mi kunu wo me nam no so a mi nya ya sa me de ti eti wo he wo yade wie na achese wo de na ware no krai ya ware na mo ye de ware mo ya so no watini kurom na me so metimi hanom nti wode aduro ne bra me anu wo onya mi kunu wode aduro ne bra wade aduro na ya mo ye ka aduro no ho wa kire ne e wo ho na mo ye de abiem o se wo mpana no no oboa na obusa wotumi kan wo se ma bo adwaman ya free tete adwaman ma bo free tete nti ma mo obi adu se wo ye wade ase wonya umfa be ma na chinya hwe prekope na yade ne be chewo madam papa wo se nkuo me se wo kumi ato atwene no wa fa ajapade so wo ka kire me se ajapade de he na wo ka wase ko ni nyina se kokko ni ye mienu ehwe so no kra de ne fa se obi de enti mienu na obema me biem enu ntra wati aseti wa to fanu o wo me ti ma te o ne no tenu madam ne te kokko ni yan fa ma be ma no nko te no ni nu ni ana ya ne da bi kokko no wada ma ti o pacho ti ba ko fie ti o ba o ba ko fi pacho ti me ya ma ma no te fa ya ko bo jama jame o madam kokko no wo to titiri kra ma ba ha ya botre o se me dia me se me wali bio ba ne so wali bio ba o pri kokko ya dai me ba cho ti o kokko no enchiremu a wode ma ye wa ha ne se de edi kan no wono ani nua ba ma bi ne de ma mo ansa na mo de no e ba o pa cho ti me nka okay se na nka sam se ye ne mo kasa ye fremu a na ma hu se ye dan framam etinya
de dodo no obeka no na se wada wo ma ni diem ahobrase mu wutie yen na ye ka na wayi ano na de bisa de ono so ha na ye kama na ye fremu bia obia wansa wo kasa kwasa wada ma ba ma hema wada ma me di ohema nti ya no afrem ohema why you me pacho yo aha enti kokko no wase madam pacho no bla bia mami atasi bia jina so na ye kom na tie no bisa no Kofi Chinyo tie dia meka no me bla mok dia wawuo no wo masase na wa Chinyo wo yire fra wo nti wa fra wo no age no so wadama me no so say obani boda mi we wadaro ma on se wo panyina ni die mu bra form nya botre bra form asama wo kan ne de wan kan ye wa di man nyina ta mesra wo twesan one empewe wa jameli ama tete di obedi kura bowa o prepare ho saere dabi jamani de enu kan japade re che ho se ya mpa se onua be ma na de asase no ma wo na mo ye kokko no so de anye wo chefa wo mwadama se aya no kura de o ka no se onua be ma na de asase no ma mo na mo ye kokko no de a anye na ne chefa wo memfa wo ne adwaman a wabo amwako me bra kokko amwako de wawuo no na se na de ma ya woju fi kire ho no wo wura fi utie o papa sa se no kura na o ati supra gidi supra no o papa wi o ma bi ode ne na Kofi se kokko na se mo se papa we mama Kofi ajoti wo se ni bra bi de amwako amwako no wawu na sa se ode ma amwo de ye kokko na no wasem wo kai ahojo fi kire ho amwako kokko na asase ode ma ye kokko no ewai amwako na wo ka no asase no amwako na ko kire mi asase na mpa da Mr. Ki aduma no mo ma me ti ade asase no nya amwako de ya ma asam no kwa hifie ma nkrofo no ji asase no madam utie mi tie pa utie di America no me ba show mi tie hello me ba show mi tie asam no ko di ahifie ma omu ko ka ba ko sem wa tie ma mu akunu kata bi anyanti ntro omu adi asase no wahu che wo oba wo ne tie ami ye duma ma ye nko a o se kobra da be na ka tira me obi anyimati o bua papa kan kure entia tronto me so na hello Kofi hello me se men frame me madam o wada ma me bo me den frame me madam o wada ma me bo me di macho oyin ba me di macho oyin ba me kira wodi ya fa chen aha kira wodi ya fa chen aha etitie mi o se wo ankrata ekura wo kokko no asase ne ho no ye ba pese ye behunu sampa amwakono asase ne firi ni nsa mebedi wo nsa ne bedi wo nsa mpa wo be wo ne natena wo ne wo ba se adwamaye wo boy yo di ani o nya botere me so tie me adwamaye wo boy yo di ani o wo ne wo ba enu nti e fa na japade eche ho de firi wakoma mu a madam ya sam na wo ka no pada asem no be asem na di niyo de media na media ni ye mo na media me se nkrata e kire se amwako no asase ni nya ne dia na emu me ye dia no sabra ni ehwe madama madam papa ohima papa so se ade no maton ye be no den pa jo se me se ade no maton me de hwa me ho ye be no den na kokko no a anya wo dia no a woni oba nyina bra ho no wo to oba ya mane mante wo hwe di ne mo ho amane oba me ne na ja ya wa ko wale no yanka no saa o Kofi amara mu yanka no saa o woni oba anya bobra ne ebaba mu a eba no wo chafa wo japade ni mu adwama no wo kan ni nya de ti amaye ko mu a menka ne kese ne se eba no o wo chafa wo japade ni mu eti wo ntimi mfa wo pa nkoton wa bra wo ban ni mu hwe na abofra ne da che nso o te akoda nda ti de se na me hwe no oboa wo se wo hwa ho ya de wato kokko wo to ya no oba ne chafa we me wa hakora nyina na me be ba na ba mi kuro me chese kokko no to ya no oba ne chafa we
Kofi obi a ni family ho yare msa fa ni kana me ba no Kofi mpacho sie koko no woton ye no oba no ne chafa wei ne mpacho pa yi fa na ba ko do bia ni ma obema bema funa wa ko fa no koko no woton ne se wadama ya na mi ade am dia ma dia price ama to no dia ni se ka tere wa ye de yo mame ya de woman lawyer ubetimi ama yakọ lawyer ho na lawyer prema me pa cho ubetimi ne sa Kofi ebe mu die be ye Kofi baby akoduru no de ya be ma lawyer fra na emra ne wadi ne se de se duru ho no mo a de wo kan ne court kire my lord wa na wetie de be free wa ba wada ma why dabi me de wo be si asese de make bia me kan no watu ama me so no baby amaduru kra no se me mu di ni be tumu kra me wu kra me pe okay me kira se bia ye kan nke aka ne bokọ se waton pa pe bibi ma wo ba yi won what happen won waduane ama wadi wasi woni ama pen ya ma mo nyesa ya bo tire ma me ne kasa o di metum kra me pre atu sa na wo ka si dia ne lawyer be frɛ wada ma why oba na oba frɛ me no lebla so pe so hello ba hima ato ne bo sei unum oba ma me trewa na ba mu no nebra na nkasa no ayete yare nti ama no fuma no kuma bufu do na koma sa no wotie ya botre ma nkoi se koko no a wato ti ode na famu abafra no a wowom no so dat wo betimi adi hu adanse oba hima na me ka tre ono se woro se ba bia hu no situation ye se nka hu situation na wo mu se ya obetina se no nche me bisa wa asem enye wo se druba bia ye de before to make me biro no kre minim sa antisa uji agira mu se bia ya ma abra na ne mpanyimfo ne betena se ne anwudu oba yi bo na fe yansa nkomra bia mu dia ene na ye beti ase se ye bekọ ne ababia ne abetie die bia ne bo ba fam a woni ne beka ma na kosie wusom sa wo mu na oba ma mesrew wo mu se enya mu ni pa ba ko nipa mienu ene efre no ena ama no kafesa no oba na kasa odi na ko begri ahifi unu de za se mu yo ma ko 2003 times ya ko mi na mdele kwa ya na so na de me ko di mo dia wa abena sa trese wo be dia dance dia me pese ye twa ni tia na se oba yi si wono de ne ba no nti ne ba ne da chi nti ne bra kakra obre kokoo ni hu nti se mpo wa tompa nka ne chefa ko mfa ma no ba ma si wa ton ade hwe no ya de enyo no na hwe akola no na ze akola no ho aho oh akola no tano papa na na hwe no na hwe fa hele na abena anya botere mauko Ghana ha se be ma ye japade a oyema na yire ne ma o sa na ti o inti se ti oba man pacho me fro do to pacho mi ti ono so de o muta ono so ba ho na obra na obo no fine me pa ko di so ka trama no se ono so fan to ade wo ya fopa wo ya tantan na ho no wo da dia ya tie kwa ma ko wuni mo da dia ya dia na ni ma pra mi sie na da wo dia wo so no ni mo ani tie no oh ya kan wo ni mo botre wo se ya bufu ya pa sa oni oba beti na dia oba ko ba bi oba no wa kire oba no so oba ni be ma foforo hye dem me o ko kan o ti na se wo ko oba ma uko masam no wo sa de makwa akire o Opo ba nu nti kire no. Manko e. Nti onyai sa de no. Ama oba na tinya ka. Manko tie me tie de me ke me pa cho. Ote me nka. Ubetimi atena wo. Manko. Na me. Ote me nka. Le chonka. De me ka nyina ne se wo de wo hu aba abagim. Wo de wo hu abaji asemi a ye kan mu. Ye ja opanyini de na mawo. Enyinu ju boko no koduru ba bia okwa be sa afra oni agimu aye afri wo ene ne nkasa mfa kokoo ne ho ne towa waton sika no de ode ayo na fe maye mu aye na ye hwe kwan ye be fa so be sesi asem no why ti se sia no so no ho nto no ye na oda yare ta no ye be fa ban ben so ata no me kira se ene ne nkasa de woni ne be ka akosie no na wa ma ya so ate na ye so ye hunu de be ya fa ho na me so me ka ne se na o kana meti wasi o mawuko ya de bre na ya adwuma mentime ne wo ntwetwe wa ajapade no nya wa wo dia e ya wo fadia
eti waje se bia wo fa no mfa no ne kuko oduru a de ebesie na nwum na ye befra waje muaye eno ne se obaje me pene Mbachi obase. Che. Medase. Eti ne etimi de afedi asem nya abotre daada asem na kosi se ye behunu ni hini. Abusia ye nua ne sen na amben. Se me ne wabre aye japade. Na warijai ba ya aka im se me makobo adwaman. Nti na madwaman na makobo ne so nti. Tese ajapade no mame. Onfa me chefa mame. What do you mean by that? Ya no ne sen na amben. Na de adwaman na mekoboye na de me ajapade na kokoboy. Anase me be fa bi na me de kokoboy. She ene krachi no ma na ninda ho. Abrante no ma na ninda ho pa. Na maame no den ya wo se onya ne chefa wo. Se empo se okokun nipa kra na wo se ne chefa de onya. The fact se one ne bre ye ne de. Wo se kokon no chem no de ne de ema no. Na akola ne nso anu no mo mpese obebe ne maame no. Eno nso na mfa ne kwam kra. Sisi ade utie enkomo na chese sisi ana kra ne tumi ko ne maame ho no. Ba kanene de na ase na ne oye de na mfa ne kwam. So akola ne maame na wo tete omuntem sa na ngande na it doesn't make sense. Na nyanse bi ani. Faso bi ani so. Ba sisi ade wa utia na se bibia wa sorti bibia wo omumienu ne ntem na japade ne die o se waton sika no fa ne chefa ema no sense wadi die a ene obefi aba e wo se raba no se wan first kana ama na o so de ne kokot wadi sika na obefi sika na ba ama ode ne chefa ebe ma no untumi mfa wo pe enkonkoton ajapade a nipa mienu ayre abre enya se nkwa na wo ye organti nkwa afa she na enua ne se na ambe okwa TV we e wo Ghana ha emra ne ubedi teraba ne se abrante ne peso ye ne gidigidi dia onfa ne court bedi ama e kire din ye no ano no etiefo mfa madwenkire emra aha emergency Ghana TV medino na kosua adepada senenso yebasa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.